Usome Biblia. Huko kwenye Biblia kuna maelekezo ya Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Utaingia kwenye shida, kwenye majaribu, kwenye mapito, utasoma neno la Mungu kwenye Biblia, litakufariji, litakutia nguvu, litakuongezea mwendo wa kuendelea mbele. Soma neno la Mungu. Utaona kwenye Biblia kuna ahadi yako. Utakutana neno linalokutia moyo, linakuambia wewe hujalaaniwa bali ni mbarikiwa wa Bwana. Litakuambia hautakufa bali utaishi. Neno la Bwana litakutia nguvu. Soma neno la Bwana. Soma neno la Bwana. Utakutana na mambo mazuri huko. Ulikuwa umejikataa